Assam University Dipu Campus along Charlie Bom Arisue Jangatum Assam University Administration Pen Kelangka Pangkriajok indefinite seat in demonstration Kachisonga Jame Kede. APHL Sidhansri Aruatum Pen Pirangke Make Pop. Ratsai claim bang Chandra Kathar Pen Hiti Rikichwa Hitiapan Ametanga Long Lake Kachipe. Peni Karbi Prime to Mabirta long pen kato kavya phanta me card munang pajuriklam. Tang te Peni Karbi Prime to Mabirta ton pen arjuitha. Assam University Dipu Campus along Charlie Bom Arisoi Jangatum There Nipain Korake Thomarni Assam University Administration Pen Kelangka Pangkriajok Assam University Dipu Campus main get along indefinite seat in demonstration aja mekideng panabirta nangli. Assam University Dipu Campus Students Union atum keja pon indefinite seat in demonstration kang yalong Assam University Dipu Campus along Charlie Bom Arisoi Jangatum tuan chitong bisi alam dompen kisum kiboyalam phe chipaklang tu. Nari Shakti Zindabad! Assam University Administration! Assam University Administration! Alang lutu makimang laki tong sikor pen weekend post amokha appointment pinangji. Contractual basis upon appointment pinangji. Non-teaching staff saphai pabat nangji. University of Us paong nangla. Kangthir wet mesen kijuna lang binangji. University building pamay nangla. Tong sikor pen students atum patwa klam salam nangji. Kalitang bonglong tirangamen pen Assam University Dipu Campus Library padonangji. Medical insurance fee puthak lam phe pakla nangji. Lapen Alumni Association puthak pamanangji puhanlo. कहाँ स्पोर्ट्स खेलेंगे भाई? कहाँ स्पोर्ट्स खेलेंगे? फील ही नहीं है स्पोर्ट्स का खेलेंगे हम लोग. This is the proof. This application must submitted to request for a response. No call for discussion, no response till then, till now. That our demands will be fulfilled, or why it won't be fulfilled. Even for discussion, we are not called. This is why we are very dissatisfied, disappointed. Assam University campus has established 16 years of it. Kita may non benanta basic requirements professors bangkon di dunia ma departments long department dawe lala so lama ke lepen lada guest faculty ta banbe I want to thank guest faculty 6 months of pilot interview phanang be nang ko lala thank you so kan lala lepen transportation fee ko full lo ke ni payment ke tami student sunda ka class ko phana bang khan basalong sidor dite tum hangar dite chiklo long le Nampar ke 16 years lo ke playing playground da avelang nang itum da loko bela chindi lo nang ke school lo anda playground do college lo anda playground do ya thesi that central university ya campus set la avedat lo 16 years lo sports of ke do sports of fili da sports ko nalo pathupo fili avete yes apne ka fili da nang ko peka fili nang bo paisa bisi lo bidan nang ko library long book ave basic ka hormus ave lapen alang than tumar judam lote nei ridenge yatta ave hala administration head ke silchar campus no hidogok adak sido lasni ke hanle adak pen nang pete ne ke kemo dak lo inde alang pi phan lo dak do ke inge vc la dak bang lote tum chingki duni pulote atu phong da bang lo february lo tum chingki duni pulo nili tum phana palu dunan da long le vc apor ave ini ke meeting aphan to de bang manan chitong ne lo ya phiani yang samdam theklong lo nili tum teacher tum status long atum ge kunani restaurant long chitong nam students man chitong apor ave lo ma 16 years of students sum ke suffer teachers ka ve yes faculty ka ve book ka ve playground ka ve bas sit ke dor de anparta medical insurance fee pudo laen po kita me police paper ke ave ipe kaduk ka ve students handa ipe gari le tum insurance kuris sabe police paper ke do la sabe alumni association coffee and alumni association ke non punon benda sing sepin na asi lai puthak ni tum bang chisong nang bo bola la sipin ni tum students tum chirum pet sika chisong lo tapuson administration ke la dake kroite lo adake chak ne lo 16 years lo itum kroy ne lo dake Assam University administration go back Assam University administration go back
Students unity! Students unity! Union body mandat pen buta menel itu dak itu teglong lo di university long je kedor de nanti collecting hormon doping asu putak ni itu department itu meta itu humri dam pen je PPPC kedor de kabe malah itu jimun ti lo la pen memorandum samidon December check lo visi sara phang itu samidon lo aku la so response men itu long le tapi ini itu la February check lo tame itu visi sara phang bici tong ne phang itu bori lo tame itu phana porabe sini itu la so response long le so pose pini itu kaci song ba ke la lo itu pini appoint dak son kep do si kiceng si bang ke nilu tu mo phang dak department tin lo tame UGC non hoteng kulo dang ke dak ke bang proxy teaching atun dunangi staff dunangi professors dunangi dak bang ke asitina department ame son playing ate kisuman department no bang ke lage bang thom pensi kami pasudina ada guest faculty ave pendedak bilang guest faculty bangga lagi Inut tawe. dak guest faculty announce sa tingin kare kani department is ame ave announce sa tingin thombe pensi la HOD akam sa siklem poma na pulo si than poma mate hala ka break pipine mars ka akam siklem poma la son for students to phanjita me class ke na bangke syllabus tame che patangune syllabus tangune pola tum raspo ani si niang bo ani siang bong pen kosong si paper si patangun po and the notification chali dondo dapo yang sa commission education bidekte bulurang de tum dak chali pen bisele dola isi Karbi Anglong tum silang da bulurang de da bangke la dimahasau Karbi Anglong is Karbi Anglong west Karbi Anglong da ke district thom phangsi si panong do so university di selapan akethe isi district isi pen isi university dak mission apa itu kita ke bukan la bangke isi ni chok chipik kusi matha dam isi ni tum pini ake mang appoint sa bangke la lo itu phan guest faculty nang vekji apente permanent faculties nang vekji itu mo phan hygienic kijuna lang na so hormon nang pithek nang ji apente me basita me ane portable drinking water ave man pula drinking water bangke sabsu kido kamela avidat voting lo Function ba may mela? function ba me aw ben ke department lo lang si ave lang si ave abe halla Physics department ke lang na bang to nangge. itu laptop ta bang science department kita so problem si nilit tu bangke lahai problem bangke student tu mesti arjulong lo student tu kan itu phan je isi representative nang minso bangke student tu kisung lahai arju pen itu ministry phan tham dam nang phan ni phan lo tumi tu lahai lam than pe ta nang arju dorde nang arju je product de pini bangke tu bangke ningkang ti kalam lo asi larani pen ta men tu tapuson kachisongi pen tu matha the sitame politely pen itu administration han approach dam han dam panglang nam post dam so respond long le long itu ni jisong nang ko Everybody has seen today. After a proactive law on the family of the campus, how he negotiated. APHLC Dhansri aro Meipu Mohan Singh Tokbi lapen Ari Sanghwa ton pen pini Delhi rong supi Jantar Mantra long pinnang an Karbi hamphanga song aton pen Article 244A mate hempre ka pharman kachesong pona pothak pherang kya mai kangni APHLC atum ke ahok alam si kaningje thap alam ke ningje je Hemprek mate autonomous state balong vekji purute elected representative atumsi ke hangnangji lake MP MLA CEM lapen EM atumsi asyang tong chibidu nangji pusi APHLC Dhansri aro Meipu Mohan Singh Tokbi lapen Ari Sanghwa tumpen pherangke amaya long ningjepon APSLC political party tumangke ahok pet alam si ningji mane ene pu keninge tak asal lama kini tu keninge itu asinon nilai yoton master abu thak non ninge po de non la kaskom la penke inglong pok SA tu yoton master ke hang nam po la nasi labang ke kiroria jai labang Athi bima autonomous state palong vegji pulute lake elected representative atum sike hang nangi suppose EM CM MP MLA lahai tum si autonomous state ke hang nangi pege MP bangke hala parliament ar lo si asyang tong chibidu nahi demand ne hada autonomous state demand nahi parliament long si dat bang phang toy thabare bangke lake
lagi ini alang ke cepat jog dia pancol lah bang ajata long le state long le ajata rori lah bang ajata lang plelo nasi non hang sing timung pu inglong po KSA alang like KSA moni lake KSA moni pulate lake Karbi long di mahasau long moni quality education kewan thege pansi alang ni bor ini dak kosonsi ilitum school college university kemisendi laso kam se alang li cerap itu dengan kita alang li bangke political alam ningen ro political alang li ningen tu nang ni athe pima alang li duty kali lagi KSA boleh te kopilo la Karbi student association boleh te lagi school college lahai se alang li celang nang kuma teacher si duty da madam dema kuna professor si duty claim kuna university si full pleasure long lema lahai se alang li claim nang akemi account si claim ni lage khali APLC phange sor sape bhaire ke thangsing ti munge ninge thek lason bina lasi alang li kaningje mande alang li ke thek si chapaklang rong lo alang li ni thap thi aron alam si than thi rat phan pamang hu alam ke ni tum nge ninge thi non ke lahai alang li bangge ninge tap ni pru kursing ti mung phansi ke sor sa actually alang li bangge lahai lam ke ninge din dam de den ngi na alang li ke political monita kali ago KSA bolete KSA kam se alang ciklem ni pisi political long ludu nang pol nong ke ha kaskom long ta ho ha political long ta ho ha komane kapre alang se alang li bangge claim ta claim pruji ta kabeng long rat aphan ke rai dunji panggil lang li ajab je nong puta aseng tong nong puta amek jang joy la non si angke Lani tuma asal organizing secretary kursing tumung sal la phanse lang like ekdom ki chok che tho ajat tho alang li ki chok che thang da we alang li bang a hok pe dalam tin je non ta Karbi long arat phang koson si ke right thegi ma koson si state palong ma la hok no la hai la si bori no he si rada farman be alang li jel pe da non si ki le tho lapen ke autonomous state ke kilong tang lo la bage 1969 aning kan si autonomous state ke long elo no ke just implement kuri nahi lanwel autonomous state bangke article 244a ada Indian constitution lo ke top dak lo bangke one article 244a bangke non bangke autonomous state ke 1969 aning kan si long lo asi only just to implement lanwel implement kuri na ko lanwel autonomous state bangke lasi autonomous state itu kehang nang ya ronda lang di thek autonomous state kehang naya tung kumalo elected representative mana EMCM MP MLA tung si autonomous state ke kehang ni kita alang li bangke lahai bangke of them joy lahai bangke thang da lang ni lu kai dala APSLC phansi ke sorsa lasila so bang ing tom aku itu APSLC phan ke sorsa ipu thap tang ton tap ke thap bang ke ing tom aku la thang sing timung bang ke porque me ko langli mane golden opportunity le no lasi horan sing be bang ke palong man po autonomous palong man po anke alang li bang ke manpeng bang ke long po Karbi long skill pen bang ke aman longpo lapen mo non pita lang li pangeteng ni lo lapen hempreng wan tekdalo te tum ar chuji lapen hempreng wan teksa pote ni tum ke archo po Karbi long rat onak kuti amuni ta lang li pange welcome kuri ko Ratsai claim bang Chandra Kathar pen hithi ruipen ki chwa hithi aphan amithang along lekache pekpona berta nangli Long Kathara Rongalong Marketplace Mate Hiti Ruipen Kichwa Hiti Aphan Panong Si Ratsai Klembang Chandra Kathar Metang Along Leche Pekpen Kapang Nia Hiti Ingpupong
ลงกระทาอารองอาราตมฮิที่เป็นกะให้ลัวจอกจอจุลังอพันกิสุงเทคติกปูอลังลิมัทดำสีลงกระทาอารองอาราพันปานงสีฮิที่อิงปูปอนอีกเหรอแล้วก็นิลตุมารองลองกระทารองคนละสอดินเกแล้วเป็นหนึ่งการฮารุเป็นแต่ดักนิลตุมดูลงการเบียรองนนพูดถึงกองละวยพิสิตาทั้งสรการเป็นfacility เกลองดูนะวินนพูดตัวว่าเวลาสิตาเมอยู่ระดับทีมลีรองลิเลียกูลองท่ารองลิเลียกูด้านใดเอเรียเกซีเวตหรอสอที่มันมิลีซีมาทำระดับทุ่มดักเป็นที่มาพูดกันแต่เฮลูบิงละ12 kilometer dolar itu bukan dah son sekarang ida hidupnya bazar helubing lah masih ni 5 thalo lah ke ni 5 kilo masih rada pam isiawar sai kilo ni liba la bangkela helo je harus si hormu chonam nanya pam dimapur ke dam ke auto fairlock hara lak si haro complete chodaji la so pisi haro formulongi la sini 5 thalo tebok dak non beparia tomhan asabo hang pichom lo la si hunibar mane saturday a bazar nili pupi chengi ket lo nona jodin delang hafta proxy ke balang no mod beparia tom bang thokep likep si bang ang cholang la pendak nili take we ajar tawe ajar develop nang adi malong mane kenelo ladang loma area bang jate insting tu kasonsi la pupale isira da panakera pithegan ta kalang lo pusino mat nili methanga khia dat pensila hai ahem pukim paroi parata kimpi bom lo la penke a bazar ni ke lage hunibar lo la bang soi thilo pipi long ika ladang bang ke arlenga han long po la pen bang ke jo bokajan a bazar la pen bang ke pu Suriakan a bazar son thot lo bazar long ke long hormuan ke non ma ke long la ahuda dak pen akimi bosu wang dak di bapur pen son soni joy pi ri tame king op ay tame pen ke arlenga pe ri dak non manang jordun ke long a son do ni hang atum mane pacing thunang polorang the nil tum ta jat atex tarung re jat tarung re ake joy si nil ning rada phan akhera bisi pilo lata rata mane yo intiman thu joy kipen ronga atok pusita lapuan cholo pen ahem phulo along le hem phutalo bazar hem phutalo la pen nilimen mangke chandro kathar polo nilino tangtenon malom so pora phan birda mo ington exna MBBS एंट्रेंस नीट यूजी की कोचिंग विद बेस्ट इन क्लास फैसिलिटीज के साथ अब उपलब्ध है इरोडाइट एकेडमी डिफू पर। बुक योर सीट्स नाउ। एडमिशन के लास्ट डे 31 मार्च 2023। कोचिंग प्रोग्राम को लाइव देखने के लिए कृपया आए 25 मार्च 2023 को दोपहर 3 बजे मटिपुंग पार्क के निकट स्थित STLH मेमोरियल टाउन हॉल पर। Karbi khayatум jutang jubat champik laswang bong chomkan mate karhi karjia jutang sitame Karbi khayang bong isi thetan kenang soddo wang iknon lang to kharni chomkan along labang so lang to kharni chomkan no nang keleji there ni phain kora plipen pangchengsi there ni phain kora troxi ar ni an paman ponpon kachopha ponatum lake iletum kaching hon Karbiang long autonomous council ake hai sar lunsing terong lapen adon rap ahin pen bangso jutang kang thur pon chia long nang chitong tun pen alirop cham lapen ahir jume nang kipidun chia phan chopar jupon lapen joning ripon adim lake teke rong pia rong dong mokak lasikadu kavita chetong dolonang chirap chito dolonang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dhena mo phit puthot birta long wang thuik long nong nam ka thangklong Karbiang bongpen Genu Vlogs Karbi pu YouTube channel pini an 100k subscriber kele Welcome to my YouTube channel.
phuna tia lang sun pula hen lo la ben kan cepat du pen anum thek pon long lo po ane lang dom dom du di ho kan long ke don mali dum dak rong sort man fan iniching sampela Nang tum kang hon pen support pen a join ni 100 guest tami playing at lo ning cha rong pe an lo la ven lam the si ve de lo copy pen si nang choro jima pu ji family do to an phan la pen ni li vlogs tami wanda po ni li ha ke cheng pen vlogs ka selam pini arni an la so vlogs tami ni li thi hack pen tami ni li selam pon po la si alo nang li tum la so video phan nine hong ignore la si lam the than thek the da lak da ning ka rong ong he di nang li tum kang hon pen si 100 case tami play iglo dono tum kai case tami nang tum nang support pon ver si lam da ning je thek thek pen lo ning ka rong ong lo la si dream do lo je vlogs ka selam pen Karbi lam the pen 1 lakh subscriber pale ji pu ta pini arni an ke le chit lo don tum nang li tum kang hon support pen ka dok ka we fans tami choro perfect lo 1 lakh ginu family a subscriber do an fans tame thank you so much thank you ka do ko be fans tame laben non kewang ji fans tame nang litum me sen tame a vlogs tame lang bolong po Peni Karbi Prime ma biota bangla ponsi khang tonik lo kadu kaveta domithak me kurwang thu